Is me se I bhain arbhain, a ha me se a gobad mar neach teich na tíola Gàidhlig son cóiria ballahhascú. Bhí me se a tuairt teich go parentan a gcionsacha Gàidhlig, so bhí me déanamh clas a thula seachcin choirí na parentan ar léine. A tuairt seachcin tífir dóin san gaibh cuideachach na clán leis an ópad a Gàidhlig achcha, agus I brosnacha cho cútramach sa haid go bhfuil iad a cleachta Gàidhlig san tae agus amachchas an scóil agus gnátarach. Bha buoplach acin cóirí na Hebradine Baker agus Pad McQueen, bha na parentan agus na clán ula tíang, agus bha cynneach I déanamh bécarach cólarúa agus bha pat a seautring gaibh cymryd fiasiad a cwrbrwtan sa gararachge sé rwyd ffyr bha hawn agus rwyd haffi mac yn i'r anagosgw. Mae'n rhaid mi gablwanach gafi mi ga creaching yn tosioch o'r had ynnu had hwlwyd yn I eilach o dirach brosnach a lefi Gàidhlig sgol maers haid i'r figianaf is a gopad am a syl na Gàidhlig cyrson ynnu cho fata ach fi mi cho tolichte beyond words.